influx na bat ke rakhe situation se man situation se rakhe do situation na teng influx ta say for example tor borbil along Bengali ke 1971 liberation war East Pakistan में West Pakistan di hasil liberation war bang si ladang mang tame tor borbil ka block 1 block 2 ben check lo tapi sorry kadang lo borbil lo ada block isi block di kau dah hasil tame legalize itu jadi India government में पट्टी के तो ये तो मांगसी government तो India सो मांगसा तो मांगे रोन मांगे involve किया तो जिराम में जातो East Pakistan मांगे नॉन बांग्लादेश तो also liberation war मांगे lasi dan asitin legislative assembly rasul LA segment untuk be wan asuli ne cak nangi bola sul maंगे separai de bako lasi ada mangka terus interon MLA grupo alam minister grupo alang mesti dong lo alang di Bangladeshi han China kok lo pinial ni mangke alang lo ke suri kwan lo non ke tradisi na lo lo voting rights na ko lo halake hala so situation di son ha taxi hala so influx na batke liberation war especially la pende non la pijar lo son influx sama kita pakai bukulia lo irrigation 1970s malam lo ada irrigation dikit kalau sudah pakai Uttar Pradesh Bihar lo sih workers from hired lo dakta di country ko bakal ko so tolong irrigation dikit kami dan tim lo di country ko itu tuh bang kuyong sih isi di country ko do bakal bonte akumon alan kicu ado kowe lam antame lakat header ho me kan di mo cetam di pemang ke sungkun man dak kan ke foto lo dak tandet kan ke kuliah dolo ko silam lo dak ko course man kan kada ko de lo inga hadak tandet kan ke normal lo ke cindum terina inga lo satu pijar lo lo mangke totally grassland grazing ani lagi pirkhir no se liu seng lo hadak mang lo mang attraction helong lo dolong kimden na ningkan ke ko do ko ya bisa kan ningkan ke bukulnya lo ningkan ke ada ningkan ke dan ningkan ko ningkan ko itu do yung ko yung si lo yung ningkan ko itu do ko ke labang ke dake ache mat lo to mon la do ko me lo ke ache mini do dake ada bukit lo ada peso some en lo apurial lo cheha ko bukit lake workers ayo ni ko la migrants ke tax lang si non ta so taxi lake Manipur lo ada Nicholas ayo halas so ini pensi lagi itu relief ke nung si badet lo ko chardet lo ko lake ada tar influx lo non la so influx si ba kala make Manipur lo alam ki Manipur lo khamay lo ini si lake influx ba si la so chance ba mang itu piang ni hala Mana itu kan itu project ifkem cot kali si. Oke, itu unik kuki kan kali dia. Ada pakai tribal non tribal kan apa lo? Illegal migrants, illegal migrants kan. Ada pakai tribal non tribal kan lo. Kasih ada pakai kuki non kuki pulang lo. Sebe non mak non substitution pakai kuki kayak macam sih. Ada pakai non pakai tidak mati ha. Di lasi lasokan sih non kecetan. Kita mela ke Bihari, Bengali, Acakma, Penceng Blok, Mayo ke lewang seme labang ke cak cilun, cak nang dulu gitu. Kalau semua lapende labang ke Abraham gitu tuh labang ke kalau labang ke sorteng si bang dulu, ini tuh long nang do nang kan nombong lo, seme non ke bang ni, non labang ke abang futin itu makai dan makai responsibility dulu. Jak nang dilo, samjin pensi itu cingki kan sila pakai itu pakai boy nang. Kan kira nggak pitung, bang wale bang sebelah solo ini pengarang itu kan, cak pena yo ini pensi, tribal atung abut, aning pangsamsi tribal kai tuh aning pangsamsi, lasi ada pakai political advantage kenji, halas do bangke itu mengalami profit. Ada pakai politik sormu kali lagi, hei hormu tidak ada pakai. Itu belum di lompat hormu pindah. Hala bang sini tu mangke bang putih nak kerbi, tapi
lake makhane apene la solam phe mangani tung mangke ke hai akhar sang huphan itum la solam ke chokchi pujong ko ke ni ke politics alam kali leke alam li ahong tema ni tu parti ke prek itum SDC kese alam tu PHLC la so por le ni tu mangke politics pele ni tu lage kali giram de la bangke ni tu mangke la bangke isi ke isi longri longpa abang ke lake ma jok bang full chok chidet ni yes tame la bangke ni tu mangke chok chidet sini ni tu bola pele jong mo bola pele tu ke strongly oppose kor ke hala henu jase bet pet alama mangke pele hini alama mangke la henu ili tum karbi long rilong ngatai si kere ni ke tandu non ite list kipi long lehem fu ba list kipi 99 years in the list kipi do 99 years an manga list pi long wala mangsi executive committee council executive committee pen wala ni kande kuma siam akor hurumang de 1960 70s ta akor hurumang si alang itu memakai isi executive committee menjadi para 99 years an mangame la make list pang pilon lasi 99 years an list kita tu lasi hala bangke ni tu council so konde isi chudi gitu la bangke executive committee lo ako lasu decision pang review ne nan mang ong lo mota nikan pocket nikan proket nikan fongket son kachi guna link si son tu la son lo konte la bangke another sarthi bangcho long le so na mande another sarthi bangcho se na mande le 99 years in this be bulong te la bang two generation lo asu mange de long le hima pang do la ko son se chichi la ka phire ni lo base campo non gurila ko stilo jata ningkan ko ningkan hongkep ningkan plikep son ki pisai de lo ta non ningkan kep ningkan te follow bonte la tumbang ko son lo man borlak her langsung dia lalu saya ketika men pensi dis ken ningkan ko ningkan pikepan tame saya ketika men pen mia tu di hari itu aku bilang dulu dok muka malom lahurian pikir plengset lahurian inhan langsung pada bukayan lahai ke plengset dis pisi dukan hema biti hiti along le halahai bangke nasi bang mayor bang full episode me list kipian hala so agreement mangala bangke non mangala bangke jadi sunang pendek karbon thomas council pen mangkame isi chihek apor jate itum heri me me tangli hala so program si chihek aporan bangsi list pi choneng kusi lake council authority ake hai Dr. Tuyam Mohang Sarpen Cenglok kanda chuniri pondo laso decision mang review tunai kusi yes decision pende yes hin men oke labang chuniri lo pende ki jutsiola mun hejon sa bang cholok le hala bang ke kai decision thegya ke labang ke churulo council authority bonda CM sar ke hai bangame sinon ke bang jirani tabe la ini tum kai thangko la ijer dia ro le tabe alang itu prabjin pen apor ini pin pen ini sonji pansi tekpo kolam pen election tekpo kolam mangsi itu mangke judiri lo pente laso election jipan ini yes pen election pen welcome halan ini media press media suri press meet pa lam ke mangke lahano asina tum pen ko pili pen itu ko charta ini scan dia lo ko na pensi itu masuk silo ko lo kosong lagi masih sakit. Relief camp yang si jak dia lo kita langsung relief camp ke karbiang long ke relief camp harap itu mana cak kalau sebang seri nison ko alam ko laga chain system itu ko di karbiang long tak mau dah harap ke relief camp long harap ke relief camp kemana lo bilang ko nggak boleh pun ko lo cipina ko di harap kadu muti seben dak pun si bang ko labang ke alam tumang bong sel mong internally declare the recognition do ko la bang relief camp mote la ka chiyen ron ko relief camp once relief camp jong si la ka establish to ko la bang legalized ko la di legalized ko la bang itum asang itum ahan di osomar do man ka right to education di india dan ho ko to me lo chali ro nei osomar bang ko tu
latu mana school ke pasal di apa right to education sudah latu mana school thon weng apa latu mana college tu weng apa itu mungkin latu kami tribal koloni pen kota nang sin koloni tu di kecu kedu kapurhi bihar par kalau kita kota nang sin right to apa tu kami ultimately bangke dak karbinglong citizenship si mandat ko hal yang kita beri menai kami migrant so tumsi ningkan capital ko memang make namake legal citizenship mandat ko hadak mano lason mesi budget ko non karbinglong make pinjal make itu make 40% pangka susu lason henno namanya majority itu minority mandat make lason me hendo ke mandat itu hal hendo kasi itu ke cara ke lah hendo kasi totally KSF uniform namake itu make relief camp buco kelo lake dak masih bangun melo samjin pe lake itu make cesong si samjin pe sini itu lake koi halah